delegación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. A continuación, o excelentísimo señor don Manuel Quintana Martelo, presidente da Real Academia Galega de Belas Artes. En terceiro lugar, o señor don Anxo Manuel Lorenzo Suárez, director de Políticas Culturais da Consellería de Cultura e Educación da Universidade da Xunta de Galicia. E en último lugar, o excelentísimo señor don Gonzalo Pérez Jaco, alcalde do Concello de Ourense. E despois da presentación faremos un percorrido guiado a cargo do ilustrísimo señor don Ramón Izquierdo Perrín, académico da